Nā, hea I ki te rangahau oha ko puta ake nei, e whakapono ana te Māori nā te Waimarie me te Māngari ka puta ko te whairawatanga. Tuia ki tēnā e whakapono ana te Māori ka re te kāwanatanga I te āta whai whakaaro ki te hunga tuakoka. Heoi kei te tātāhia tērā rangahau e ngā ihumania Māori, I te mea hei tā rātou ko te titiro tēnei a te hunga Pākehā ki a tātou, e hara I te titiro a te Māori ki te Māori anō. Anei rā, ape a te Melbourne. He rangahau nā horangi Robert McCulloch me ona hoa kaituhi takirua e whai ana I te tino orangatanga mō ngai Māori. To do that, you've got to try to explain why at present, on many measures of material and non-material well-being, Māori are not doing too well. I raro I tētahi tauira rangahau uara, I āta tirohia nā whakapono me nā uara ohanga o te Māori me te Pākehā. The main use is that if one holds a belief that if you really try hard and work hard in life, that the system is somehow stacked against you, that belief, maybe it can arise from past historical, perceptions of injustice, discrimination you feel or whatever. But if whatever the reason is, it can be demotivating. Heoi tērā e tahi mātanga mātauranga Māori e whakahe ana I wā rātou hua. Kōrero ana rātou mō te whakapono Māori, mō ngā whakaaro o te Māori, mai te tirohanga Pākehā, he mate nui tērā. Ko etahi o nā kōrero o te rangahau e ki ana, o nā take matua mō te Māori, ko te mahi a rōpu, te wairuatanga, nā take tai ao, me te whanaungatanga. The question is, maybe can those beliefs be shifted in a more pro-market direction? Are they going to stay the same? Will they be a reason that leads to demotivation for a long time in the future? Tērā no hoki e tehi āhuatanga nui kāre tirohia, kāre whakaarohia, kāre paku arohia ngā āhua matatini e whakaawe ana I a tātou te Māori, kāre he whakaaro mō tēnei mea te kaikiri, te whakatoihara, te hītori me te pānga mai o ira tūmomo āhuatanga kia tātou te Māori. I whakarite ana I nā hua o te pūrongo ki te hunga mangumangu o Amerika. Kaua ko te iwi take o Amerika. Not choosing Native Americans was, we wanted to see, can one detect in these surveys differences that uniquely distinguish Maori from Black Americans. Hei tāna he timatanga noi ho e nei rangahau me tōna hiahia kia whai tonu I wēnei rangahau e aro tika ana kia ngai tātou te Māori. Pea te Melbourne te karere.